Kajingnya ringkat gerdan, shenrang berkynthei nagbenta kalawai ke baskem, kan pelong ya kejait benriu ban iet yublei. Kilong kikintin Reverend Archbishop Victor Lingdo haga sing gerpang Kynthei haga perthei. Ya kepala pelong da kesenjuk ki Seng Kynthei Catholic Zone 2 ka Shillong Archdiocese men hakan riuterik benai leber. Walada kadai banlong haga praterik benai leber arjar arfuar. Ya kadai sing borom gilong kmi ya perthei ni ka International Women's Day ha Zone 2 jongka Shillong Archdiocese la pelong ha parish Sacred Heart no mensong haringkat kejingan donlang uba ILHEC MLA ka penthorum kra berkakong Amprin Lingdo MLA klaim kra shushu ka zone 2 jongki Seng Kynthei Catholic bakenthop ya ka penthorum kra parish Sacred Heart parish no mensong nong thamai Divine Sibia parish Cathedral Mary Hall of Christian laidum kra parish bat kamau par parish Archbishop Victor Lingdo kumkongsan hakangu kadem blay haringkat kejingan donlang Father Edward Sten body spiritual director kesenjuk ki Seng Kynthei Catholic Zone 2 nang tau Father Julius Kerba bad ki hajar ngot kilong kmi ki Kynthei ki belai shimenta hagasing kerpang kilong kmi Archbishop Victor habapin sngo ya kamat ya tai ki Kynthei bad ki shendang ki dei balong kumju laha ka ai bha ya ki kon ki kti ki dei balong kumju namar ka perthei kala kala ulau banrap baha kejait beriu nyautrep kaladon lupa kejing ai burom bat kentiu ki Kynthei namar kejait ke khong bala ai lupa banya ringkat kerdan kamut banya samlang ya kejing it kejingnya stu jingbat hagi yang kesem lapan sngo baka dor jang kejinglong Kynthei hakmat ublei don bapo don bakrau baro kilong kadju kumta hakim lang salang kadai banya long ringkat lang Archbishop Victor Lingdo la banrap wat kilingdo soblei ni kiruniam kidon kami ka kanhon menye emlang kan no tam lelei haga shongkha shongman ke jinglong kawai ke de banya ringkat dor payas thu jimun ngadap ke Kmen ke bakrau ngampoi perkhat bahkan kaski pen kuburam ini kublai sibun kublai nakar ku kordo ayat ka khana kalau ke bajrong rengam tip langan lane mat pen lekot namar gadai ru bajrong yo kajong semua kajong mana dari lekot ngaku apa nong bau beli sisa lah air nak Kynthei ke Bakura bat ngaya lo barang ni kami ikut kebun kau dong men break but women bend usenrang usakria mereka Kynthei tekan kedor kata kamu Kynthei kalak banyasya usenrang umla nimsem ladai banya poi hoi nilai imla yasan pengkat nadu dangri dah kaju kasinong andai dibahayi jadi kimon yana pamai pamon yana Tena mada kimon maki tengah orang katung kedustur keriti jingite banyai lah ya kedustur keriti melong dengan kiar no tegi penya tektin no baduai pat tengah welan but ke bahasa pun mo ngata kedua di Indonesia bahasa menyan hikum ju Henry keladon sanjur hangata kasnem badai banya tok mat mai Teo lawan pada resto atau long pada lawan manai kerpang iki bang ngaong bagade Kynthei ke bapaka ke boleh ulai na kadai halor ini nongrin wala la dia pembela dia tekstil la dia tho ya tar na bisa dong di kot kisla bat banya penkut ya kata jinya kucungki hakaritrit bat banya tho mai dagajing slur ide baslur bakungui mai pa bakungui dikini pa Henry ilalong baslur bat hakmat pada resto bat pada balwan yong kamde gamon jena kade gamon bahi penbori ngaban ya thobat ini na tengah mon mereka teo pada resto lakot ya na ar kenta lai kenta mat nyal sias ya taimnya mo dah kabaong mape ya bagi bahi kimon cisin tengah mon ya kabriu ngahaman mon ya kiau tengah yok tau tengah kini jengka ki bahi ngasam taru telada ngamon kami ka ya kiwe pat ngan isi kami ha re bakhadu dak jinai jumudung bisa resto ngasne wala da kabriu kalalong kabasyur hadu ban ya tu ya kejingi besisa jengka
kata kata ke Kynthei ke basisa nak benta ban pendap ke jilong rang ba cenga. Khi ye ke tingkap san ku arsnem jong ke jingsim senjat lator jong pi. Hilong sisa kanuksa babha ya kilong iyang long samba menta. Ga ke jing iem bajanai jong pi. Kum ke jing iye ke jing ai tilot bat ke jing yasha. Tu ublai unang tesai ke jing kerku halor jong pi. Bat ha ke iyang kasem jong pi baro kawai. Ulang kum udieng belatung harut wa. Harut kiput wa. Usai so habadai ka ayam. Bat kisla jong ukim jutlor. Kat kaba ule kamanha. Kasam kalenong kabanengkong kadkhat kabala. Sisa kini di kentien. Ia dai wa bat kecing im bijong pi. Wa pila penmi kita kisok. Pila penmi kam na kabanta isakri di jang ublai.